Dostlar, assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, базар алаңы каналынын катталуучулары. Караңыздар, мына Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнүнө жекшемби 4 декабрь 2022 жыл. Бир жашка чейинки торпоктор, эркек ургачы. Бул бука экен, канча экен бул? Эркек торпок. 43 миң, канча айлык? 5 айлык. 5 айлык. Базар баа бердиби? Канча? 34'ten 40'a çeyin? 38'den 40'a çeyin. 38 40. Ушундай баа. Bizden bispeyince çen değil. Kança erotas baa? 25 lira. 25'ten. Erkek. Süylep bak öyle 25 ke. Buna gel. Urgaçlar var mı yok? Bu da erkek. Bu bıçak kança kan? 45. Bayka bular kança o? Çorny brilliantlar. Çorny brilliantlar 42 mingden. 42. Bu bıçaklar ha? Жақсы. Ana Zalatoy 33 ming. Zalatoy 33. Erkek eкен бұл да, ha? Жақсы. Бүгін базар қандай ya? 41 ming. 41. Бұлар қанша айлықтар? 7-8 айлық. 7-8 айлықтар. Жақсы. Ушундай бағалар достар. Только лайктан басыңыздар достар. Бүгінгі бағалар ушундай. Билеты дейді. Танытылан бөкен. Урғашыларды қарақшы, урғаш. Қанша oldu әкәбі? Сатып атам дейді. Бұл да еркек. Бұл тоқол қанша oldu? Қанша oldu? Жайын келдіңіз бе? Бұл қанша oldu жаңы жіп байланып? 35. Бұл көрінмейді. Базар. Сығылын. Мондай ол. Араң базал. Жақсы тарталы байды алады. Байға қанша екен бұл? 45. Қанша? 7 айлық па де? Ургачы 7 айлық мына. 45. Мал қығанға. Байға қанша сұрайсың? 50. Бұлчы? 43. Бұлчы ма? 50. 40'tan 50'ge çeyin kunajınlarına. Bir de bir tegere. Bu arkancı lan? Burgaç var mı? 38. 36'dan olsa berem deydi. Sırradı. Kaç oldu Tayvayka? Айтпады. Қанша екен? Так, қоч. Қанша oldu Tay? Ya. Aldın mı? Қанша oldu? 100 мың aldım. Urgaç. Қанша екен бұл kunajını? 50. Bulca? 45. 45, 50. 40'dan 50'nin aralığı eкен kunajınlar. Bir yaşka çeyin girer. Baka bıçak kança oldu? Kança oldu bu? Hatam 55 oldu. 55. Bu nasıl? Burada 55. Bıçak. Etiye karak getir. Kança oldu aka bu torpak? 41 volt durumda. 6-7 aylık. O urgaçı da kança? 37. 6-7 aylık o değil mi? 8 ay. Bulca bul aka kança? Bıçak 55. Erkek ve urgaçısının arasında 5-10 bin razınız oynayırken mi? Bu da bıçak. Так. Ya. Sıkışıp da ses mi? Дорогу. Так.
Новый ломбард. Ургач қанша екен? 52. Бұл қанша? 6 ай, 7 ай, 8. А? Bir yaş. 52 bin deydi. 45'ten başlap sıraş gerek ekan. Qancha ekan qunajin? Ulan istenli ekan mulcha 65 bin. Turmushga chiqib turibsiz, ha? 65 bin. Birinchi tut deydi. Çıkayım bu arada. Qanchadan? 60dan deydi. Soyonga jaraydi, etdi yurek. Yaxshi. Ушундай баалар. Кунажы канча экен? 50. Bir жаштан өткөн го дейм, а? Уй базар жака келдик. Моякта пробка. Ургачы аралаш. Torpaqtordu videonu аяқтадық. Эми уй жака өттүк достор.